umzimba wasezulwini awuvapeli, awunawuhlukumeza umzimba wasezulwini, awubone, awunawushaya ngenqindi uvuvukale umzimba wapi wasezulwini. Wawulahla umzimba wasezulwini, wathatha umzimba wasemhlabeni, wathatha umzimba owiki, umzimba ongenwa naziflu. Owasezulwini awungenwa flu, awunakuthathaka, awukhoni ukuvalela umzimba wasezulwini, awunawuvimbela ndawo, awunawukwakha nale building uyifaka amabhegla phasi ukuthi umzimba wasezulwini mawungangeni. Awunankinga, ungena nje noma ula, ngena nje. Umzimba wasezulwini une-authority, uPetro esejele, efasiwe, wafaswa, wabekwa amasosha ngalana, kodwa kwafika umuntu womzimba wasezulwini, wafika wathi sukuma, wasukuma uPetro, amaketanga awa phansi, ngoba amaketanga nomuntu une-authority, unamandla, unegunya. Ngomzimba wasezulwini unegunya, yonke into aboshwe ngawe yawa, kwathiwa gqoka, wagqoka, kwathiwa ngilandele, walandela. Uma ehamba efika egedini elensimbi, egedini lensimbi lazivulekela kwangathi kuqoshwe remote. Cha, umzimba wamandla, kodwa wawulahla umzimba wamandla, wathatha umzimba wawuthathaka, ngoba uthunyiwe, ngoba wenziwe njani? Uthunyiwe uyise ukuthi thatha umzimba owuthathaka. Kumele lesithi wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni. Ilalela, uthoba aze athi sele ngumuntu, sele ethathe isimo somuntu, aphinde azithobe, ngoba abantu bazithobayo, abantu abayazi indaba yokuzithoba. Abantu nje baseyishilo ngathi bayatoyitoya, indaba yokuzithoba le yinto engekho. Akho umuntu ofuna utshelwa ngomnye. Amen. Kodwa wazithoba, wazithoba khonapha ebantwini. Kukho abantu abathi nxa beshumayela bathi lowa mthi wabethelwa kuyo uJesu, lowa mthi wadalwa nguye. Kwakudalwa kwawo lowa mthi wadalwa ubani? Jesu. Kodwa uzithoba nesasikhonkwane sadalwa nguye, kodwa wazithoba nakuso isikhonkwane esingenamandla, isikhonkwane esingenamandla senziwe nguye, kodwa wazithoba wathi isikhonkwane asenze njani? Asingene, asimvise ipain isikhonkwane esadalwa nguye onamandla ngaphezu kwaso kakhulu. Sonke isikhonkwane lezi unamandla ngaphezu kwaso kakhulu. Esisenofakwa isikhonkwane kuye siyophumela ngale singamenzi lutho, kungabikho pain, kungabikho gazi bengayenza leyo nto ngamandla anawo. Kodwa wangayinaki yonke loo nto, wathi mangithobele ubaba, i-pain excruciating, pain engumangaliso mayivuke kubani? Yimi. Lalela, uma befika beyombopha lapha egadini yaseGetsemane, mangiphazama ngathi makulapho, kodwa uma befika bezombopha
uyababuza nifuna bani, athi sifuna uJesu, uthi ndinguye. Uma ethi nguye akhahlele ngaphansi konke, ngoba unegama, une-authority, unamandla, unguNkulunkulu. Kodwa lamandla waphinde wawahosha, phinde wawahosha futhi, ngoba wenze njani bazalwane? Uthobekile, unene, ulalela izwi likaThixo, uzokwenza lona noma kutheni uzokwenza lona. Uthi uPetro na ekhupha insabile esusa le ndlebe yesosha, athathe le ndlebe ayibuyisele, vele kube right nje, kube right nje, bese ngathi zange kube konsamula zange, vele kube right nje, ngomzuzwana nje, vele kube right. Athi awu Petro, awume awazi yini Petro ukuthi mina bengingabiza ingilosi eziyi-60,000 zifike zibulale wonke into la. Kodwa ngoba kufanele ngenza intando kwabantu ukuvuma uyophanyelwa emthini, ngiyicabangele nto mase ngibona elenge esiphambanweni isikhonkwane akukho nto yimbi ezamxhasa, lo mthi uzawuphakanyiswa uthi ume straight, iweight yakhe lanto kuthiwa i-force of gravity. Akatshongo uba mayingabikho, unamandla ukuthi i-force of gravity mayime, unamandla negunya ube ngasho athi force of gravity stand still, you are not going to operate ngoku. Kodwa wayiyeka i-force of gravity yamdonsela ezantsi, wabanjwa zizikhonkwane, ipain elapho ingumangaliso, uyenza ngabomu, unamandla, ulingana noNkulunkulu, unamandla. Isikhonkwane besingenamenza lutho, ne-force of gravity ibingenamenza lutho, kodwa uyavuma uthi ngivuma ukuthi akwenziwe ukuthanda kukaNkulunkulu. Umnene unjani? Wena uthi anginawutshelwa ngumshumayeli, anginawutshelwa umvangeli, anginawutshelwa ngumfundisi, ucabanga ukuthi ungubani yena? Yena uzokutshela, ngoba awunayo wena inhliziyo kaThixo, awunayo. uJesu unenhliziyo kabani? kaThixo. Haleluya! Kodwa lalela mawuyicabanga kahle le nto, uyicabanga kahle usukele ekuqaleni, usuka la kuGenesis, uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu bani? Uyise, oyena ophezulu wakho konjani konke. Lithi ilizwi likaThixo akabonwa, nobody has ever seen him. Utheni engavumi ubonwa? Abantu bekufuna nje ubonwa. Uba bekuyimi inamandla kaNkulunkulu, njengoNkulunkulu, bekuzofuna mina
izwe lonke libone nangu-ke uNkulunkulu, nangu. Cha, yena akavumi. Lalelani, yena uyise ufuna kubonwe uJesu. Yena ufuna kubonwe uJesu. Uma ufunda usuka kwiGenesis uyofika phi, soze uma ukhuluma ngokubonakala kaNkulunkulu kuthethwa ngoJesu. Yena nje cha. Uthi noJesu mase khuluma uthi uba ningibonile mina ubaba nimenze njani? Nimbonile. Why uNkulunkulu afune udumo luye uJesu lungayi kuye? Ngoba umnene uthobekile ngenhliziyo, ulungile. Uthi uJesu mase khuluma lapha uMathi kaJohane chapter 8 no chapter 7 uthi umuntu ofuna udumo lwalo amthumileyo nguye oliqiniso, nguye. Kodwa lo ozifunela udumo yena ngokwakhe isela nesihange leso. Ngomubi lo oziphakamisayo yena afune kuvele bani? Kuvele yena. Akakulo right lo ngoba uSathana wayenikwe ubuhle enguLucifer, wanikwa ubuhle obungumangaliso ngaphezu kwengelosi zonke ingelosi ezadalwa nguNkulunkulu. Ayikho ingelosi eyabanhle njengoLucifer. Amen. Kuthiwa he was a master of worship. Indumiso yayilinjiswa nguye. Lezi instruments lezi ezenziwa ngezandla lezi kuye zilapho. Kodwa uLucifer wayebona lelo inhle kangaka kuyiyo engase ibe ngaphezulu kwabantu kaNkulunkulu. Wafuna uveza yena, akafuna ukuphakamisa, wadinwa ukuphakamisa uNkulunkulu. Wafuna ukuziphakamisa yena ngaphezulu kaNkulunkulu. Icabonge kahle lelo. Uma ungumuntu one-pride, ungumuntu ofuna ukuziphakamisa, ungumuntu ofuna ukuvela, unomoya kaLucifer. Ufuna kuvele wena. uJesu yena enguNkulunkulu opheleleyo, akafunanga kuvele yena. uNkulunkulu uqobo uyise, akafuni kuvele yena, ufuna kuvele uJesu. uJesu yena ufuna kuvele uNkulunkulu. Umoya oyingcwele uNkulunkulu uqobo. uNkulunkulu bani? Uqobo. Akusetyenzwa izinto zamandla, kusetyenzwa umoya obani? Ongcwele, ngoba umoya wamandla. Kodwa umoya oyingcwele akafuni kuvele yena. Intliziyo kaNkulunkulu ukhuluma lobo akuvileyo qha. Kuyatshelwa kodwa bani? uNkulunkulu. Kodwa kuyatshelwa, akenzi lutho ngaphandle kokutshelwa. Akafuni futhi ukuveza yena, ufuna uveza uJesu. Ngoba kunjani? Umnene, thobekile ngenhliziyo.
phethele novula Maroma 8. Wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni. Yebo, ekufeni kwesiphambano. Yebo. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama umuntu izikhiya zokuphakamisa umuntu yini? Uzithoba, thobe. Ma udinga into ezokuphakamisa, funa ini? Funa intobeko, funa ubumnene. Kuyo yonke into ongasuyifunela emhlabeni, noma une-choice yokuthi ungafuna imali impiko amabhiliyoni, noma une-choice yokuthi ungafuna ini, kodwa uNkulunkulu yena uthanda khetha ubumnene. Uthi ibani nale micabango wayenayo kuye kubani? Jesu. That's a command, that's a suggestion, it's not even a suggestion, it's a command. Ukuthi there's one thing that you need. Uma ngaba ufuna kuba ngumuntu ozolawula ebomini, ngoba sibizela ukulawula ngikumbula emini, ngikhuluma ngokuthi leli lizwe lidinga abantu, lidinga thina. Sithi esiphethe impendulo, sithi esiphethe amandla. Ngiyakhumbula ngithi amadimoni awayegodlisa ilokishi yasezileleni awaxosha ngomzuzwana nje ngenxa yokuthobeka, ngoba ngathandaza ngenzenjani, ngathandaza ngakhuluma noNkulunkulu, ngabuza kuye ukuthi benze njani, utheni kunje, utheni kunje, ngi-helpless nami ngingazi ukuthi utheni. Wangitshela wathi hayi ibedala kube nje le mimoya ungayikhipha wena, ukhuluma khipha le mimoya, izwi lakhe emlonyeni kabani wami nasenhliziyweni yami lawaxosha amadimoni enzenjani, abaleka, axoshwa ngumoya ingcwele, awaphosa ezintabeni. Lalelani bazalwane, ilizwe lilinde thina, lifuna kuvele thina sisebenze, kodwa ngeke sikhone ukusebenza njengoba uMose wasebenza. Ngeke sikhone ukusebenza njengoba uMose wasebenza uma singazithobi, uma singafuni ukuthobeka kwenhliziyo. Ngaphandle kwezinto zonke sifuna ukuthobeka kwenhliziyo. Amen. Kodwa ke savuma sazithoba, uNkulunkulu uvulela amandla akhe kuthi uba sisebenze ngamandla, sisebenze njengoNkulunkulu. Sisebenze njengobani? NjengoNkulunkulu. Thina siyalila sabizwa nguThixo, sabiwa izinto ezinkulu ezingazaziyo, kodwa asizazi izinto ezinkulu ezaziwayo. Siyakhala nezinto ebekudinga sithi nje ngegama likaJesu wami, siyalila ngoba siswele ini? Ukuzithoba, ulwazi lokuzithini, ukuzithoba, ulwazi lokuzithini bazalwane, ukuzithoba. Amadimoni azawehlula left and right uma ungenayo inthobeko, ungenabo ubumnene. Leli lizwi lithi ukuthobeka kwenhliziyo alisho ukuthi unguyena mncane, hayi, kodwa lithi leli lizwi lokuzithoba alisho ukuthi wena ungonjani, uyena omncane. Cha,
ubani khuluma nabafundi bakho uthi makukhona umfundi omkhulu lapha phakathi kwenu akazithobe azenze isigqila sobani senu akazenze isigqila sobani senu lokho kuthobayo zenza isigqila umani alokwethunywa unkosikazi yamazi nonkosikazi bathi sebenza ekhishini emfundisikazi sebenza ekhishini nangesikhathi ebusikhwama we-African Gospel Church yonjani yonke komama kodwa sebenza ekhishini uma elapha ekhishini uvela omnye angazi noba yayingumfundisikazi noba yayingubani noba yayingumuntu nje athi hey dana nje osala ongenzela itiye la unkosikazi akasho futhi hayi mkhulu wazithulela unkosikazi wenze njani wenze itiye waletha Hosana! Uma uzaba mkhulu akudingi uba kuthiwe umkhulu ngoba ungumoderator. No. Uma uzaba mkhulu akudingi kuthiwe uzaba mkhulu ngoba ungumongameli. Ucabanga ukuthi cha ngifuna uba mkhulu cha ukwenza leyo nto. Ubukhulu ayingumongameli, ubukhulu ayingumoderator, ubukhulu uvela ubunkulunkulu ayitshoda ubukhulu uthi bani ubunkulunkulu ubukhulu ubani ubunkulunkulu ukuzithoba ubunkulu ngase ngisho kanjani ubunkulunkulu uzenze njani uzithoba ulalelwe imimoya ngiyamuzwa lo okhuluma noJesu uthi indodakazi yami yakhula lapha ekhaya athi uJesu uyeza isameni athi yena cha awudingi nokuthi ungene emzini wami ngimncane kakhulu futhi ngisesathi kakhulu awunakuthi inkosi yongena endlini yomfokazana njengami wena khuluma njengesu David mkhabe lo okhuluma kanje lisosha yini lisosha liphethe amasosha uJesu akalutho indodana yekhapenta uJesu indodana yami ikhapenta umenza amakhabathi la yena lo ukwi-government yamaroma kwi-government futhi kulisosha eliphezulu uthi ngiyasho ngakuleli isosha ngithi yenza lokhu nikwenze ngithi kulokhu wozalalize kodwa urecognize ukuthi lo unegunya ngaphezulu kwemimoya ungaphezulu kwezifo uyakwazi uzitshela izifo noma zikude azitshele athi hamba wena lapho ngoba kutheni ngoba uthobekile ngenhliziyo unalomqondo athi uNkulunkulu ngifuna nani nibe nani nibe nalomqondo ufuna nani nibe nalomqondo ufuna nani nibe nalomqondo ufuna nani nibe nale attitude ufuna nani nibe nje amen uthi mayithatha iVasco mathela amanzi
athathe insipho, athathe nethaweli, athi kulane zithathu Jesu, bani Jesu, bani Jesu, uNkulunkulu uzikhipha isihlahla sibekhe namakausi. Hayi yalinganisa athi faka la efasikhomi ufake athathe insipho ageze zinjani akuzona izihlambo ezinje sisendlisi bahambe edakeni zinjani inyawo zigcwele udaka uyazigeza uthi nithi yinkosi niqinisile manisho kanjani yini yinkosi kodwa ngilapha phakathi kwenu ukugeza inyawo zenu yilapha phakathi kwenu njengesicaka njengesiqila isebenza njengani njengesiqila phakathi kwenu nina ningamakhosi ami kodwa yini inkosi kodwa nina ningamakhosi kabani ami nina mnayiseva nina. Haleluya. Uthula kubathandwa inkosi. Uthi nginishiya nomzekelo yenzani kanjalo nani. Yenzani ngolo hlobo nani. Uthi lo mfazi mawukhuluma ngomfundisi yakhe. Uthi lo mfazi akasikezela impahla zakhe. Naye umfazi ufana nami akaqine emishini yena. Naye umfazi njengapho uyalingana wena uzenza olingana uyalingana naye kodwa wena awunawo lo mqondo. Awunawo wena lo mqondo. Angazi noma nike nabona nalapha emishini. Lapha emishini siyaseva pha. Asiseva ngomunye umuntu useva ile nkosi yakhe. Ubani lo? Ake usuke ubani lo? Uma umengameli lo umqondisikazi lo. Kodwa mkhono yedwa nakini othi mama khawuhlale phansi akwenze mina. Akhono yedwa nakini othi yenza njani? Khawuhlale phansi mama ane ngenkani kodwa uthi hayi mama hayi letha kimi uzithathe ngenkani uthi cha akusebenze ngihlala. Haleluya. God. Kodwa wenzani? Wenza into wrong. Akenzi into wrong wenza iphese enhlizweni labantu yakhe ngoba ufuna ukuba nolomqondo okhona kubani uJesu. Nkosi yami. Uthula kwazi. Uthula kwabasekhaya, uthula kwabathanda uThixo. Oh, haleluya. Amen. Izwi phela lithi lo amthandayo uyamenza njani? Uyamqeqesha, uyamyala ngoba uyamthemba, uyamthanda. Kuthiwa uma ekhuluma kanjalo ukhuluma nendodana esenyongeni ayithanda kakhulu ngaphezu kwabo bonjani bonke. Uzayishaya uyishaya ngoba uyithanda kakhulu, akafuni yeyele, akafuni limale. Uthula kubazali bakhe. Ngibhekile lo mfundisi lo uthweka aphathi inkonzo ilizwi lakhe lishiye, ilizwi lakhe lenzenjani
ukuthi asihlabelele unumber 8. Akukho umuntu oqala ingoma kodwa unalo ilizwi, une-voice estrong ngeyona ndlela. Kufuneka simve thina ukuthi ilizwi lakhe lenzenjani, lishile. Akanawukhona ukuyilida le ngoma, kodwa akukho muntu othi ake ngimusize. Niqonde phela nizonyathela ngiyafundisa phela kithi, ngifundisa ubukhulu. Ngifike ngasenizwe kahle le, ngifundisa kini ubukhulu, how to be higher. Angingayazi mina lento ukuthi uNkulunkulu ungifundiselani lento yokuthi ngiyophuma nje bese ngiyafika enkolweni, ngiyaqala ukuzwa ukuthi ngempela umnandi wehlukaniswa nesonto. Makuthiwa kufunwa abazofakaza, ngiyaphakama ngize ngaphambili into enzenjani zofakaza. Kodwa angiphakami ngedwa, ngiphakama nabanye. Uma befika bemala nami kuthiwe kum bathandazele. Niyazi ukuthi nasifakaza ukhona la moya wempakamo lo wofuna ufakaze ngaphezulu owenjani. Aniyazi azange awuzabe nayo leyo ufuna ukuthi imfakazo yakho ayizwakale kahle ngaphezulu kwebani bonke. Uthi kimi lo oqalayo uhlabelela ingoma uma ezofakaza, thandaza apha ngaphakathi. Thandazeni ukuthi uNkulunkulu akamgcobe, uNkulunkulu akamupha amandla, uNkulunkulu akamnike imfakazo ezosiza abantu. Ngimile la ngize ngikholwe ukuthi nami kufanele ukuthi ngihlabelele yami ingoma, nami ngifakaze. Uqale okwesibili kuthiwe khulekela yena, ngimkhulekele, ngijule la ngaphakathi, ngoba wangifundisa uNkulunkulu ukuthi ngiye kuye uphi kula ngaphakathi. Ngikhulekele ukuthi akanikwe afakaze ngeyona ndlela, ukuthi uzofakaza ngaphezu kwami akusho lutho. Afakaze athi mayiqeda lo wesibili ungeno wesithathu kuthiwe thandazela lo, aze baphela impela bonke usale mina. Bese ngiyavula umlomo nami ngiyahlabelela, ngiyafakaza. Kanti imfakazo yami manje isegcwaliswe, yagcwaliswa phela igcwaliswa